siasa ama namna gani? Na kama hii kazi mnaona ni mzuri, mseme leo mnasaidia mwananchi. Hiyo ingine tu tukatengeneza stari mpya, tukasema sasa na o thibitari twathie tugaikara thi na andu aria mahuthagira thibitari iyo facility yo outlet yo kana branch iyo tugicira uria maundu maragithie rimwe magaturia ciuria ndito angi magoka na maundu oro uguo maigenyo tuka debate makauga gutiri dawa tugathie thito tukarora magakora kwi dawa riu tugakiaria tugikinyira ki tugikinyira ku improve service ya thibitari na niyo Laikipia Health Service nigetha tari guko ni ta guko Sweet Waters ri ungigagiuka hakorwo hari githimo gikwendekanaga na gitingihoteka guku ri tiwe ugatumwo ni sample ikurutwe tumwo kungigatuika ati he dawa ukwendaga na ndiri guku tondu uyu ndagitari wa haha ena network riu ya thibitari ciothe icio 47 ri ni agukirora ni heri akwire coka thaa 8 igiko yarehwo nigetha ningi tutiga gutume ati ugethe dawa kundu kungi. Oho thibitari ciothe tugacika renovation na iria irabatara expansion ta riu LHS Nyanyuki riria tuma kuo kiroko ni tukorire ward njeru ya maternity tiari ni iratumika ona kuma mothers 52 mahetwo ciana recently no ndu ucio kiri wa tukenia muno o renovation icio tureka.